Inkuru nyamukuru tugiye kugarukaho ni yuko rugeretse hagati ya Papa Leon wa 14 na Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera intambara ya Iran. Papa Leon wa 14 yagaragaje ko adatinya ubutegetsi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wavuze ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi we ngo nta bushobozi afite mu bijyanye na politike ndetse na diplomasi. Yabivuze nyuma yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanyujije ubutumwa ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho yamaganye imyumvire ye ku ntambara ya Iran. Trump yavuze ko adashyigikiye Papa Leo wa 14 kubera imyumvire ye yo kutifuza ko Amerika igaba ibitero kuri Iran, nyamara yo yifuza gutunga intwaro za nucleaire. Ubwo Papa Leo wa 14 yerekezaga muri Algeria, yabwiye abanyamakuru ko adashaka guterana amagambo na perezida Donald Trump, gusa avuga ko azakomeza kurwanya intambara iki gihugu gikomeje kwishoramo. Benshi baribaza ku maherezo y'intambara y'amagambo hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'uyu mupapa ukomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twicaranye na Dr. Lusa Bagiriki, ni inzobere muri politike yo mu karere na politike mpuzamahanga. Natangiye mubaza iby'ubushyamirane hagati ya Papa Leo wa 14 na Donald Trump icyo buhatse. Igituma sinzi igituma mutabyumva byose byabaye clair. Numva nta Papa nta Trump, byose ni politike. Ntabwo akubwira ko Papa aturwa n'Imana. Trump arabwira ko bamushyizeho. Gusa umva icyo mushaka ni iki kindi. Ni kuva muri ibyo bintu byo kwibaza yuko iryo dini ari Imana koko. Niba Papa ashyirwaho n'Imana, niba Papa ahagarariye Imana ku isi ko batubwiraga kera, Imana ishobora byose, yahagarika iriya ntambara atabwigije Trump igahagarara. Ariko noneho ni politike, donc ni débat politique. Ikibazo twebwe abanyafurika ntibiratuvaho. Trump warabizi ibyo akora, azi Papa icyo ari cyo. Niba aragize uruhare mu kumushyiraho, azi icyo ari cyo. Papa nawe kuvuga ngo iriya ntambara ihagarare ni logique. Nta muntu n'umwe utabona ko iriya ntambara ari bete, iriya ntambara ni legale, iriya ntambara ni ntabwo byumvikana. Isi yagombye kumenya ubusida ukuntu imeze, isi ukuntu imeze, tukava mu binyoma byo kuvuga ngo habaho uburenganzira, habaho ubutabera. Ibyo byose nta kibaho, nta droit international ibaho, nta droit de l'homme ibaho. Icyo mutabona ni iki? Niba igihugu cyangwa ngo independence, sovereignty, byose nta bibaho ku muntu ubyihaye, nka kuriya ugize imbaraga, nka kuriya Ubushinwa buyifite, nka kuriya Iran iri kwirayiha, ntabwo iza kwitakaza, nka kuri Uburusiya buyifite. Ariko biriya bindi bakubeshya, barakubeshya ngo demokarasi, ubutabera. Amerika yumva ko ari exporta demokarasi ku isi, none barateye igihugu kiri souverain bagihora ubusa, kuko nta utera igihugu abo muragihora iki n'iki, kuko ibihugu nuba kiri souverain. Ibihugu ubundi sinzi niba mwarasomye Charte des Nations Unies, muri preambule yayo ivuga ko ibihugu byose bingana, nta petit ibaho, nta etari nibaho, byose birangana. Igihugu cyose kingana n'ikindi, birangana mu mategeko. Ariko noneho ikintu kigaragara ntabwo bingana. Iyo Charte des Nations Unies basinye muri 51, muri 45, donc ni ikinyoma, kuko twamaze kubona ibihugu byinshi babisenya. Warabonye ukuntu basenye Britain, warabonye ukuntu basenye Libya, warabonye ukuntu basenye bateye Afghanistan, warabonye ukuntu bateye Iran.
donc Iran bashaka kwiyereka ko nta souverinité ifite. Iriya Detroit de Hormuz ni ya Iran ijana ku ijana muri territoire ya Iran, ntabwo ari amazi international. Ariko Amerika bo ngo bayifate. Iran niyo mu bafite, Amerika ifite intwaro kirimbuzi. Si yo yonyine, ubu hari ibihugu 9 bifite intwaro kirimbuzi. Amerika none ishaka bayihagarike gusa, ishaka yitware iwabo. Kandi Iran niyo ntabwo ikora intwaro kirimbuzi gusa, ikora byinshi. Iranavura, iranacana, iracana nka electricité. Urumva rero Papa nawe, Papa nta na rimwe Vatican, nta na rimwe umupapa w'i Roma atigeze ajya muri politiki. Ntabyo mbona, ntabyo nigeze mbona. Guhere mu 1954 cyangwa 1952, sinzi abistori baranyuranya bavuga 1954 muri 1952, Papa Nicolas V niwe woturije. Icyo gihe hari ukuntu burya religion yigeze kuba ari nkayo idominisi itegeka isi religion katolika n'igihe cya Espagne byose, kuko niyo Amerika Trump avuga ni Espagne yitwa ko Espagne yayigezeho mbere, kuko Christophe Colomb yavuye muri Espagne nawe ari umutaliyani. Papa Nicolas V niwe woturije avec bile papale, niwe woturije ubucakara muri Afrika mu 1452 cyangwa 54. Yandikira umwami wa Portugal ati mugende mufate abanyafrika bose, mufate ubutaka bwabo, mufate ibiri ku butaka n'ibiri munsi y'ubutaka, mubagira abacakara ubuzira herezo. Ibyo yabikora kubera iki? Aba explorateurs bari abagenda n'amato ba mbere bari babonye zahabu nyinshi muri Angola, muri Guinea, muri bya bihugu byegera amakote. Nuko ubucakara bwaje. Uwo ni Papa Nicolas V. Hanyuma Papa Borgia Alexandre VI, igihe cya traité de Tordesillas, bagabana isi. Icyo gihe Portugal na Espagne byari bikomeye cyane. Ubufaransa n'Ubwongereza bwabo butaraza kubura byaze kuzamurwa n'ubucakara na colonisation. Ariko mbere empire zazi zikomeye ku isi ni Espagne na Portugal. Espagne niyo yabaye empire nini ku isi, izuba ahantu butiraga. Hanyuma bagiye Tordesillas niho bagabana isi. Portugal ifata Brazil, ifata na Guinea, ifata na Cape Verde, Espagne nayo ifata Amerika yo hepfo yose, kuko icyo gihe Christophe Colomb yagezeyo. Ifata Amerika hafi ya yose n'iya ruguru, ko na Brazil ya Espagne, plutôt na Mexique ni Espagnol, kandi iri muri Amerika du Nord, nayo nyine iri muri Amerika du Nord, iri latine, na za Cuba zose. Ubu ni Alexandre VI bitaga Borgia. Hanyuma Jean Paul II ni umupapa wagiyeho hamaze gupfa Jean Paul I, uriya baroze wamaze iminsi 33 gusa, yategetse iminsi 33 gusa. Akurikirwa na Jean Paul II w'umupoloni. Uriya Jean Paul II yabaye trop active mu gusenya Uburusiya. Sinzi ko byibuka baranamurashe. Hari umutrike witwa Gacha wamurashe. Nasoza ngura umutrike yamurashe bafite. Ni KGB yamutumye kumuraza. Ntuzi uwo souverain pontife witwa pontife, ahubwo yakwiye kwitwa souverain politique. Abana hagiye abapapa batagiye muri politiki. Noneho nta kintu gitangaje, sinzi ko uzi ikintu bisere kubazaga. Intambara yamaze imyaka 196 barwana ngo barabuhuza ubutaka butatu bwa Israel. Gutyo gihe empire, ndavuga empire Rome, empire Rome
ntawe itaniye na Amerika y'uyu munsi. Niyo dukompara puissance américaine, mu empire yabayeho yose, za Manchu, za Mongol, za Conseil européen, ijya kumera nka empire Amerika y'uyu munsi na empire romain. Icyo bitandukaniyeho ni uko empire romain yajyaga ifata territoire ikayadministra, yayidomina ikanayadministra ikaba yayo. Ubu ntibigishoboka, Amerika ntishobora gufata territoire ngo yiapproprier, nayo ifite fragilité. Hanyuma ariko ubundi kuri economie, kuri militaire, kuri administration na culture byari bimeze, byarajyaga gukomera kimwe. Amerika ikirusha uyu munsi, ikirusha empire romain ni amaprojection. Ifite projection, ishobora guprojecta mu kirere, mu mazi, ibintu bitabagaho kiriya gihe. Ariko ubundi nicyo kimwe na capitalisme buriya ifite beriso muri empire romain. Ndagusobanurira impamvu. Kera n'uwarasomye ibitabo bya histoire, mu kubara igihe baheraga hejuru bamanuka, sibyo? Mubona ko bavuga avant Jésus-Christ, mbere ya Yesu na nyuma ya Yesu no mu gihe cya Yesu, bagera ku mubare universel uriya mwita zero, atari zero na gatoya, bakareba ko abantu bose bangana, bareba ahasigaye inyuma bakagabana, bakabaha kugira ngo bazamukire rimwe. Empire romain, Yezu yavutse ariho empire romain iriho, apfuye Yezu niho batangiye bavuze ati twebwe tugomba kugenda hejuru y'abandi. Batangira kubara bazamuka. Bya nibivuga ngo harimo abasigaye hasi, nibasigare twe tugende hejuru yabo. Nuko capitalisme niyo en fait berceau ya capitalisme iri ya empire romain. Itaniye na capitalisme ya Amerika, bitaniye. Ubu capitalisme siège yayo ni na Amerika. Ariko berceau yayo ni Vatican. Ubu rero bari abantu bariko baratukana, ntugire ngo baratukana, ni bamwe nakantu batumvikanyeho gusa. Ariko nta Trump, nta Vatican, nta Amerika, nta Vatican. Nenda kubabaza ninde wigiza nkana hagati ya Donald Trump n'umushumba wa Kiliziya, kuko umushumba wa Kiliziya mu byifuzo bye n'ibitekerezo byagaragaza ko intambara Amerika yashoje kuri Iran itari kwiriye, ndetse kwiriye guhagarara ako kanya. Trump akamubwira ko rwose ibya politiki yavuze uriya mwita umushumba cyese mbona n'umushumba cyari cyo. Ibyo yavuze ni ibintu ni opinion publique, ni benshi bayivuga. Kandi noneho uretse nawe n'abari muri Amerika interior arivuga. Igituma Trump ari yashubije nuko azi ko ari wumva n'abantu benshi. Ariko ubundi muri Amerika se bivuga bangana iki? Abavuga ati ntambara kwigwaga bangana iki? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Ni benshi ku buryo banamubwira ngo yegure. Ariko uyu mupapa icyo yazize kuko nawe ni umunyamerika. Trump yanavuze ko ari we wamugejeje muri Vatican. Ni umunyamerika uri yabaye no muri Kongo avuga n'ibingana. Ni opinion publique. Ni nkuko naho hava muri Amerika mbega bava Chicago. No ntibari pour la guerre. Donc uriya mupapa yavuze ntiyavuze nka papa. Yavuze n'umunyamerika. Kandi nawe wabivuga Trump ntabwo afite benshi bamushyigikiye muri intambara, ntabwo majorite muri Amerika bashyigikiye. Uyu mupapa rero nuko nyine mwibaje ko ari ikindi kintu atari umuntu nk'abandi. Nicyo kibazo mugira. Papa ni umuntu nkawe. Twe tubona papa atari umuntu nk'abandi. Kubera iki? Umushumba wa Kiliziya ku isi. Kubera iki? Ubundi nkubwire ikintu ugomba kubaha ni ikintu cyaremwe n'Imana. Amadini yarimwe natwe, yarimwe n'abantu. N'abantu. Kuyayobora rero ntabwo nta gitangaza kirimo. Ntabwo idini ryarimwe n'Imana. Umuntu waremwe n'Imana nta dini yagiraga, nta n'ubwoko yagiraga, nta n'ishyaka yagiraga. Niwe muntu rero. Abubu rero bariremye, biremyeho ibindi, biremyeho ubuzima, biremyeho ubwoko, biremyeho ishyaka, biremyeho parti politique. Icyo gihe mu by'ukuri sinyira umuntu igihe ndi ikintu ko ndi valise nduzuye ndi ikintu. Rero wewe jye nawe twiremye bitandukanye,
kurwana nta gitangaza kirimo, nta gitangaza kirimo. Papa niwe wigize papa, ntabwo Imana yamugize papa. hari ijambo yagira ryashyira igitutu kuri Trump ku buryo yahindura ibitekerezo, ntabwo nk'umushumba wa kiliziya no by'umwihariko wakomotse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Trump avuga ko ari we wamugize icyo ari cyo. Oya, nta cyahindura, ni opinion n'abaturage. Opinion ituma nyine nk'ubu byatumye Trump avuga, ariko nta cyahindura ko ibintu byahindura Trump. Umuntu nka Trump ahindurwa n'imbunda gusa, udafite imbaraga ntabwo bishoboka, kuko na Iran itaza kugira imbaraga uyu munsi ntibikire, kandi si ubwa mbere. None se ubundi Iran niyo ubwa mbere, niyo Amerika igize gutya. Haya, riba Vietnam, riba Afghanistan, riba Libya, riba Somalia. None se igitangaza kiri, iyo Iran itagira imbaraga uyu munsi ntabwo muba mukivuga Iran, uyu munsi ntabwo kivuga Iraq. papa ariko ahantu hose ab'intambara aravuga, twavuga ko ijambo ryari imbaraga zijya mu guhindura ikiba giteye. Aho yahinduye nihe? Nta namwe. Intambara se yavuze niziha, nizo bashyigikira, nizo bashyigikira, biva ku nyungu zabo. Rega Vatican none si ibayeho gute? Vatican nawe yagize intambara ndende ku isi gusumba izindi. Iyo mubwire croisade yitwaga intambara ntagatifu, nuko nyine isi yagize Imana irayitsindwa, Empire Turc irayitsinda, niyo yasenye Empire Rome. Empire Turc ni Turc uyu munsi, ariko ubundi iriya Istanbul ni umujyi munini cyane wo muri Turc, ngira bauretse kugira capitale kubera histoire, witwa Constantinople. Constantinople umva icyo bivuga? Twagiye tubiga nubwo biba byaragiye. Oya, bivuye kuri Constante. Constante yari empereur w'i Roma, ni nawe wafunze Catholicisme muri 325. Constante le premier. None uriya mujyi bawita Constantinople. Turkiya yahinduye izina kubera icyo nyine. Nakuza concrete ubwo Empire Rome yagiraga concrete, yafataga territoire ikayapropria. Ni naho dushobora kuba twagiriye ibyago, kuko yari inzira ibajyana muri Inde gushaka ama epice, kubera ntibashobora kurya, nta firigo zabagaho, ntabwo bagiraga firigo umwirabura yivumbuye mu 1891. Icyo gihe nta firigo zabagaho, ibiryo babikishaga ama epice. Noneho babonye batagifite iriya nzira ya Turki, bati tuzagira muri Inde gute? Nuko batumye bahaye mission Christophe Colomb ajye muri Inde. Christophe Colomb nawe kubera marakini yari afite, ubwenge buke yari ifitiye muri geography, aho gufata Ocean Indien afata Atlantique, ahingukira Bahamas. Ahingukiye Bahamas we yibaza ko ari muri Inde, kubera mu mazi utaragendera mu mazi menshi ntumenya aho uri, kuyiba biroroshye, bagomba gukoresha busoro. Busoro ni invention y'Umushinwa, bari bantu bazi kuyimanipira, kuko busoro ni invention y'Umushinwa. Umushinwa niwe cyayimvantera busoro, none nawe invention ikudira kano izi mbunda baturashisha. Ahingutse Bahamas we yohereza message avuga ko yageze muri Inde Oriental. N'uyu munsi harimo abantu bakita abantu bari Abahinde, ngo n'Abahinde bo muri Amerika. Hajya ni kubera ikosa rya Christophe mwafashe nk'ukuri, ngo n'Abahinde bo muri Amerika ntacyo bapfana n'Abahinde. Urumva igituma ngura ko twagiriye ibyago rero. Ubwo Empire Rome irasenyutse, bashatse inzira ijya muri Inde, bagwa kuri Amerika, babona Amerika hari ubutaka bwiza, noneho bakaba bafite gahunda ko Afrika bayivida, bakamanamo abantu bose bakaza bakayiexploiter, bakaza kuyitura, babanze batujyane batugira abacakara, bagire process yo kutwica gutyo. Nuko twagiye kuba abacakara muri Amerika, nuko bari babonye Amerika yitaza kuboneka, pete ntibari kutujyana, ntibari kubona badukwiza, ntibari kubona icyo badukoresha. Urumva nuko Afrika yagize ibyago, Empire Rome isenyutse, nuko twagize ibyago. Uretse ko na mbere
Empire Rome nayo ntiyari kudusiga, yari yamaze gufata deja Carthage, donc yari yamaze gufata Afurika yari yayifashe, yayihinduye n'izina. Bari basenye Carthage, donc bafashe Carthage muri Tunisie uyu munsi, bari bagize muri Afurika, bayita Afurika, kaga province kari iwabo muri Italy. Donc ni ukuvuga ko Afurika yabaye province ya Roma, sinzi kubyumva. Icyo gihe bageze Carthage bayihaye izina, iyo bahaye izina ikintu uko je te nomme je te possède, ngo haye izina ndagutwaye uruwanyu, civilisation yawe nikuyeho gushyize muri civilisation yanyu. Bigeze kubikomeza bavuga ko ngo twari Thierry Monde badushakira izina. Oya, Thierry Monde ajye niba badushakiye, bari dushakiye muri 1952 ni Alfredo Sobi, ahubwo barabihindiye babonye icyo bitaga Thierry Monde, basiga barusha n'amafaranga babaka n'amadeni, batwita Sud Global. Muremeranya n'ibyo Trump avuga ko ari wewe wagejeje papa? Oya, byo nibyo twari tubizi twese, ibyo sindi utarubizi. Ahubwo habaye ikibazo nuko muba mutakurikiye cyane. Macron ashaka umukaridinali mu France abari uba papa, Macron ahangana na Trump. Nawe atari Trump Macron uri Vatican nawe watora ndetse. Ariko ubundi nibyo hariya ntibazakubeshye ngo papa ngo bacana umunsi w'umweru kaza barakubeshya, papa bazwi. Twavuga ko guterana amagambo hagati ya Trump na Papa ari ibintu bigomba kwirangiza ubwabyo, nta n'ingaruka bishobora kugira. Biriya nta n'icyo bivuze, nta n'icyo bivuze muri iyi ntambara, muri context y'intambara. Biriya nta n'icyo bivuze muri context y'intambara. Ikintu gifite icyo kivuze muri context y'iyi ntambara actuelle ya Iran, ikintu gifite icyo kivuze ni Uburusiya n'Ubushinwa na kandi bien sûr na Amerika na Israel. Kubera iyi ntambara imaze imyaka 40 bayiteguye. Iyo wumva Israel irasa Liban bagize no kubera iki Hezbollah. Oya, ubundi Israel hari ikintu bavuga ntaho bitane na Hitler, sinzi igituma batuka Hitler, nicyo kimwe bose. Ngo barashaka kurema Grand Israel, barashaka kurema Israel nini. Israel nini ukuvuga iki? Ni ugufata Cisjordanie, bagafata Hamas, Gaza yose, bagafata igice cya Liban kugera kuri fleuve ya Litani, bagafata na sud ya Syrie, bakarema Israel nshya nini. Noneho rero ibihugu bibanga ko Israel igomba kuba puissance, ibihugu bibangamye bashaka gufragmenta uca imitwe ni Iran en première, hanyuma na Turkey. Iran no muri iyi ntambara ntabwo ari ya Iranium barakubeshya, ni ibyo niyo context. Turkiya yanavuze ko igendeye ku birego byatanzwe muri ICC nayo ifata Benjamin Netanyahu nka Hitler. Namwe niko mubibona? Simbona utabibona ariko ari we. None se niba Hitler yashaka, ariko uretse ko atari Hitler wanatangiye, sinzi wigeze umva bavuga Friedrich Ratzel ni umudage w'umugeopolitisi. Hari umudage witwaga Bismarck, niwe wagize unification y'Ubudage. Otto von Bismarck. Ntako atagize, ariko bariya le jeune Guillaume wa mbere n'uwo Ratzel akavuga ati no, ati Bismarck ntabwo yigeze yagura Ubudage, ati nk'ubu ibindi bihugu ntiyigeze ajya muri puissance coloniale, ati ntabwo atabandi bagize puissance coloniale afasha Afurika, ati natwe agomba kujya au soleil ahantu hava izuba. Ati nta kintu yakoze, nuko Bismarck yagiye muri pension hakiri kare, ni mwaka wa 1889 aragenda, ariko bavuga ati turashaka Grand Allemagne. None Israel nayo na Amerika barashaka Grand Israel. None se ariko noneho
ukuntu bihuye n'Ubudage barica abarabu abapalestini bashaka zigare 20%, aho bashaka gufata hose ni nettoyage, icyo bita nettoyage ethnique, haba muri Liban, haba muri Cisjordanie, haba muri Hamas. Deja bamaze kwica abatari bakeya bibica hariya bicaga abana, ntugire ngo ari accident. Nettoyage ethnique. None si ubwo bitaniye na Hitler. Genocide mutavuga, genocide itavugwa kubera Amerika na Israel. mubona igihe kizagira Israel ikabibazwa nk'uko byatangiye kwiyambazwa. Na Hitler ntiyarazi ko azabibazwa, ibyo birashoboka, imbaraga ntizihoraho. Na Hitler ntabwo arazi ko azabibazwa. Ntabwo ari Israel yabibazwa, no, na Amerika. Ariko Israel ni igihugu kiri souverain, kubera iki kitabibazwa? Kiri souverain gute? Nta gihugu kiba souverain atari uko Amerika ibishatse. Israel souverain gute? Barashyize kuri territoire ya Palestine. Palestine ntibe souverain. Biriya bintu bya souveraineté, ayo magambo yawo dusubiramo niyatwica. Nta souveraineté ni wowe uyiha, nta kuvuga ngo uri souverain. Ni imbaraga souveraineté, nta souveraineté ibaho, habaho imbaraga. None ushaka kuvuga ko Iran itari souverain noneho? Nta souveraineté ibaho, habaho imbaraga ntibazakubeshya. Dr. Lusa, wenda dusoza, hanyuma iby'intambara bizarangira gute? N'amasezerano yaranze? Amasezerano ntayigeze abaho. Ayahise. N'ibiganiro biganisha kuri nta n'ibiganiro bigize bibaho. Esho bundi bari. Kiriya se babyita ibiganiro gute? Ariko noneho namwe uzi ko mumeze nk'aba ndaje nzanye agenda, nzanye point 10 nawe 15 nawe uzanye 10. Ayo majambo ayo manu nzanye agomba ko applique gutyo ntacyo hinduyeho. Ubwo si byo n'ibiganiro. Urakora ibi nta kundi, ibyo n'ibiganiro. Nudakora ibi ubwo ndabivamo. Urakora ibi nta kundi, nta kintu intambara irakomeye. Ubwo si byo n'ibiganiro. Mu biganiro aho uti ndareka iki nawe ureka iki, c'est ça, nibyo biganiro. Ariko mwirinde kujya dusubiramo amagambo yabo. Nibavuga ibintu nkabera tuvuga ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Biya byapfuye bitaraba. Noneho ahubwo ngo bashaka ukuntu ngo baza kumanura iriya ndege yabatwaye. Bagira Imana service de renseignement y'Abashinwa cyangwa y'Abarusiya ibereka. Ariko ubundi bashaka kubamanura. Kandi bagiye mu biganiro. Ntabwo ari ibiganiro. Tujye tureka ariya magambo yabo. Intambara izarangira gute? Oya, izarangira par force, nta kundi izananirana, izabananira bayihagarike nk'uko Afghanistan yarangiye gute.